Danes z vami Žiga Rustja. Okay. Zdaj se pa nekaj dogaja. Okay. Vito, tebi čas. To je Vito. To je Vito. Kaj ga prepoznaš? Dobar Bog. Ne. Kaj si? Ja. Je? Ja. Tadan! Oh moj Bog, je res tek zrihtali. Oh moj Bog. Z nami v studiu ne samo Klara, ki je ob svojem zadnjem delovnem dnevu vsaj za 1 leto, gre na 1 leto pauze, bomo rekli. Ja. Tako. Na sebi imaš mikrofon, tako da ne preklinja, ne govori kakšnih grdih besed. Se ne spodobi za mlado mamico. Res je. In z nami v studiu tudi njeno presenečenje, ona je velika fenica od Žavbi Brothers. Z nami so torej oni, vseh 6 imamo, Jernej, Matija, Tadej, Tomaž, Luka in Marko. Eno, direkt z odra, da vas slišimo. In the middle of the night, I'm stalking with you, I'm stalking with you. And in the morning, I'm stalking with you, I'm stalking with you. And also when you fall, when you cry, he will be there by your side. I'm stalking with you, I'm stalking with you. Listen to your friend and all his good advice. Listen to your friend because he wishes you only well. You don't have to pretend when he's talking with you. He will understand cause he's your friend, he's your best friend. It's always lovely. You can feel it in the air when he's talking with you. Anytime it's a good time when he's with you. You know that he's the one when he's talking with you, when he's talking with you. Listen to your friend and all his good advice. Listen to your friend because he wishes you only well. You don't have to pretend when he's talking with you. He will understand cause he's your friend, he's your best friend. Yeah! O, kako lepo. Zdaj ne samo, da so Žavbi Brothers, ki že njih je 6 v našem studiu. Mislim, pred 2 leti bi tukaj bila zdaj mogoče že inšpekcija, ker nas je toliko v studiu v koronskih časih, ampak to je mimo tako, kot je prišel konec konca tudi čas za našo Klaro. Klara, ti imaš mikrofon na sebi, tako da mi lahko kar s kavča odgovarjaš, ti misliš? Lepo. V letu 2023, ne? Ja, zdaj smo prišli v leto 2023. Kaj praviš na presenečenje? Ful lepo, res, prav ne moram verjeti, ful hvala. Sem pod šokom, itak bilo mi je srce, čim sem videla, da se nekaj dogaja in to s pravim razlogom, tako da fantje, ful hvala, da ste prišli danes in hvala ekipi, kaj da vam rečem, zlati ste. Ja, na poroko, tudi smo to, ja. Ok, Klarče, kako se kaj pripravljate? Tudi Vito je s tabo tukaj, konec koncev, ne? Se sta oba kriva. Moraš mikrofon, da kaj pove. Ne, kaj pove, on nikoli ni govoril preko radija. Se se sliši, Vito. Valjda nisi rekel, da si na bolniški, zato da te ni v službi. Se zdaj skrivaš.
Ja, no, v glavnem, kako se kaj pripravljate doma? Je gnezdo že pripravljeno? Si že gnezdila kot vsaka prava mama? Ne, nič. Nič. Spraznila so sobico in zdaj počasi, ja, dobivava stvari, počasi naslednji teden voziček in tako, zdaj imamo. Zdaj ta grem še prvo na dopust, ne? Imam mesec dopusta, med navednicami dopusta, bo treba vse zrihtati in potem porodniška direkt, ja. Tako da mi je urednik odobril, da lahko grem prej. En aplauz za Mitjo. Hvala, Mitja! 10 točk za Mitjo. Ok, ura je 8:10. Jaz predlagam, da slišimo še enega od Žavbi Brothers. A bi šlo? Ala, pa dejmo. Vsaka beseda, trenutek tišine in rosno oko, ki solze zliva, solze sreče zliva na tvoje telo. Pori z mano tja, da ti pokažem drugi konec sveta. Noč, ki ostala bo, nezamenljiv objem s teboj, najgloblji dotik in prvi iskren poljub. Pori z mano tja, da ti pokažem drugi konec sveta. Še nisva videla. Bodi z mano, ko sonce zahaja, ko nama ptice pojejo. Objemi predano, tudi ko bo oblak za trenutek zasenčil lepo nebo. Žavbi Brothers v živo iz studia Radia Capris. Zdaj imate tudi, glede na to, da je cela ekipa tle notri in bi vsak lahko tudi kakšno misel povedal. Jaz lahko povem bolj strani očeta, ampak imamo še eno mlado mamico tukaj, ki bi lahko kaj povedala. Imamo eno izkušeno mamico, dveh pravzaprav. Ne? Boste tudi vi kaj povedali za Klarči konec koncev? Zdaj eno leto, kdo ve, kako bo. Ne? Ja, Klara, zdaj težko. Ja, na unega govoriš, ki nima kabla, šinjorina. Samo ne me strašiti zdaj, Jana. Viš, to je trema. Ne, Klara, zdaj te čaka eno najlepše obdobje. Tako da zdaj se dej na spat, ker potem tudi Vito, to velja za tebe, bo malo manj spanja, bo mogoče malo živčkov in tako naprej, ampak saj sem ti že povedala, da če ne boš vedela, kam sta malim, glej. Ja, tle nas je polno, si sami bomo počuvali. Hvala. Vito, tebe bom tudi nekaj vprašal. Jaz se spomnim, da... Kaj mu dan ta... Ne, se ga sliši dovolj. Jaz se spomnim, da moj oče je prodal motor
ko sem se jaz rodil, a boš ti storil podobno? Ne bo taki motor ni toliko vreden, da bi imeli kaj od tega. A ja, Možno da ga obdržim. A to je zato, da zbežiš, ne? Zbežiš, ko malo preveč kriči doma, ko trebaš v plenico Ima menjati. plan B, veš. No, lepo. No, nas izredno veseli, da se je ta zgodba zgodila. Mislim, logično, pred enim letom nismo niti pričakovali še, da bo to, ne. Spomnim se dneva, se spomnite tudi vi, sodelavci, ko je prinesla tiste pice in smo odpirali škatle. Tako spomnim, če smo povedali, kako si nam prišli povedati, ne. Ja. Ja, halja. Nekdo kliče. V glavnem, Klara, za tiste, ki ne veste, je prišla v naš studio z en kup enih picami, ampak nismo vedeli, čigave so te pice, nismo niti vedeli, zakaj so te pice. In kaj je že pisalo pol vsakeč, ko si odprla? Vsak karton je bilo We have a baby. No in tako smo to izvedli. Zdaj, a boš ti povedala tudi našim poslušalcem, kaj te čaka, kaj lahko poveš, kaj boš zdržala kot kaj skrivnost? A boš kaj povedala glede otroka, mogoče? Kaj? Za trič trača, veš, kaj zdaj vsi že pišejo, paparaci in tako naprej. Ne, vsi nimam triče tračev. Kaj boš imela? Ja, kaj umela, fantek bo. Oziroma, fantek je. Tako da si kecam, da imam enega lureka. Okay. Lepo. V glavnem, jaz mislim, da ti bojo žalbi podarili še eno in potem se jim bomo zahvalili, pa upam, da si se imela lepo. Gremo? Ajde še eno. Everybody talks about your beauty and a smile on your pretty face. Wanna dance with you and party, spend a night with you. In my eyes you are the princess. I like to think that I'm your prince, but really I'm just a humble man who wants to kiss you every day again. Like a butterfly who chases freedom, I want to love you like a butterfly loves freedom. No matter what they say about us, we had to follow love, chase freedom. Yes, I'm trying to be everything for you. I would like to touch your heart, turn your life around like a butterfly who chases freedom. I want to love you like a butterfly loves freedom. No matter what they say about us, we had to follow love, chase freedom. Like a butterfly who chases freedom. I want to love you like a butterfly loves freedom. No matter what they say about us, we had to follow love like a butterfly who chases freedom. I want to love you like a butterfly loves freedom. No matter what they say about us, we had to follow love, chase freedom. Uživaj iz studia Radia Kapris, Žalbi Brothers, Jernej, Matija, Tadej, Tomaž, Luka in Marko. S kakšnim izgovorom te je danes Vito prepričal prijeti 3 ure prej na radio? Kaj ti je Sem rekel? imela ful stvari za delati zjutraj, zato sem se jaz lepo dala v trenirko, ne, in nisem se zrihtala. In smo mogli registrirati avto, bla, 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 in polon, da gremo na kavo in se ustavi tudi spredaj.
čakaj malo, zdaj si spil kavo, ja, moram še eno spiti kavo. Ma te Vito, gremo do tvoje mame, ja, jaz že živče, da lahko gremo. Mi odprem vrata, gremo, jaz ono, samo sem poštekala, ne, kaj se lahko grem domov preobleč, ne, ni časa, gremo. In zdaj mu delam, zdaj, ki bi v zadnji komadi, so ono, ne, kako uživaj, in jaz sem, kaj tebi je bala, ne, izi tle. In on, ja, sem mislil, da te bom pustil. Da ne bom rabo biti ne v vetru, ne na slikah, ne nič. Okay, Smo v tem, v dobrem in slabem. ja, vidiš? To ne spada pod slabo. Ja, za njega, To je res. ki mu je nerodno, veš. Ne, veš, kaj me pa zanima, odkot ta ljubezen do Žavbi Brothers? Jaz vem, da si full fanica v bistvu. Ja, ma ne vem, jaz že prvič, ko ste bili pri, mislim, da meni in Manci, enkrat decembra. Poleti, ja. Ko si ti meni rekla, da jih boš ti imela na poroki. Preden so imeli v Šmarjah koncert. Peste vidite, da zadiha malo, da ga ne bom branali v en zaradi. Kaj je Klara rekla? Ne vem, že takrat, ko sem vas poslušala, ste mi tako ful hitro prirasli k srcu, ful ste taki pozitivni, srčni, taki iskreni, ful lepe komade imate in ne vem, tako. Ne poslušam dosti slovenskih glasbenikov, ampak vi ste mi hitro. Ja, in še v Šmarju ste imeli, res smo uživali. No. Tako da, čestitke. Tako da, CD je tudi doma in nič, vi samo tako naprej, ne? Like a butterfly. Ne, Super, ful ste pridni. najlepša hvala, torej Žavbi Brothers, da ste Ja, si hvala, da vzeli ste čas. prišli. Hvala. In Klara, nič, danes te čaka še en kup enih prijetnih presenečenj, ne, tle so pa že ene take prijetne rožice. Ja, vem, jaz te čakam, da boš štartala s temi rožicami, Suzana. Hvala. Hvala. Tako, mi pa nadaljujemo tudi z eno naj povej, Samo še nekaj bi dodal. Kaj, Špek, Jaz včeraj poznam si me že oba dva spoznaval. dosti let. Jaz bi vam samo to povedal, da zdaj, kar je bilo dobrega, kar ste feštali, zdaj pride samo še boljše. Si siguren? Zdaj pride samo boljše. Zdaj boste Kaj, dobili za Vito, da boljše? za oba dva. Zdaj pride najboljša stvar na svetu in verjemite mi, vam ne bo manjkale ne diskoteke, ne nič. Dajte uživati in ko nimaš takenega deč, Sveti Peter, radio, vsi leti lahko dvigneš na roka, kaj viš, kaj se smijaste. Vas je trko, ja boste revali še enega dati gor, kaj? Ja, ko ne prinesem vaše materi gor, bomo rešili. To je dobro povedal, ne? Ker v bistvu zdaj bo to postal vaš tudi najboljši izgovor. Veš, ko si utrujen in tako, ama nimamo varstva, iz izkušenj. Ok, hvala lepa, ura je 10:20, mi se vrnemo že čez nekaj trenutkov.